ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwambuwe n'uwazi ntatingata kawumva ukuntu Gasuku yavuze. Icyitwa Miki na kagahungu basambana bita agapromota kabeshya ko bakoresha imbuga za debeni naramwibarije ngewe ndamubaza neza se ni gute ufata abantu batize ukabahereza kuyobora imbuga zawe abaramubwira gose koko tutabeshyanye urabona n'uwo kuri kategori yo guhereza iyo ngegera imbuga nkoranyambaga za ati mfite abana bari professional babikora. Iyi ndaya rero bita Miki amaginga yangaya makuru jewe mfite rwose yaba yandi bita ayindani yaragiye kwa Rujama phone shop umukiri wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda mu gucuruza ibijyanye na telefone iragenda yibayo iPhone 13 Pro Max. Ayo nama kuru mfitiye gihamya Rujama agize ngara nabaza ngo bimeze bite bahita bamwate turavuga Yes, welcome. Ngira ngo ni amakuru abagenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no mu bastari bagiye batandukanye. Bamwe mu dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga cyane Instagram ndetse bajye kuri na X twamenyereye nka Twitter. Ngira ngo ndi kwibaza ese ubundi uyu mukobwa Miki hano se Miki ni muntu ki agatwiko se cyangwa se mu byukuri ni original news. Ngira ngo na makuru abagiye atandukanye ngiye kugaruka kuri uyu mukobwa Miki. Ngira ngo Miki ni umwe mu bantu baherutse kuvugwa cyane n'ubu ngo akaba asa nk'ugarutse mu bitangazamakuru cyane. Uyu mukobwa Miki mperuka kumuvugaho igihe mu byukuri yaje kuba yagirana ikibazo n'uwahoze ari umukunzi we Regis Skits, tuzi nk'umwe mu bagabo mu byukuri bakina filimi nyarwanda, bakina komedi cyangwa se inkuru zisekeje hano mu Rwanda. Ngira ngo muramuzi cyane. Yes, yagiranye ikibazo na Miki. Ngira ngo twagiye tubigarukaho ubwo mu byukuri batandukanaga. Ngira ngo ni mu kwezi kwashize kwa mbere. Aka kanya Miki yongeye kugaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho mu byukuri kugenda avugaho inkuru zigiye zitandukanye. Miki mu byukuri yagiye avugwa mu bintu bitandukanye, by'umwihariko tumuzi muri filimi nyarwanda, tumuzi muri filimi zirangira nka Plank ndetse na filimi nyarwanda zigiye zitandukanye. Twamenye kuri Regis Skits mu gihe bakoranaga akiri umukunzi we. Aka kanya uyu mukobwa Miki ari kuvugwa mu nkuru yo kwiba telefone. Ngira ngo akabi rero gasekwa nk'akeza. Mu byukuri Miki nicyo kigiye gutuma mugarukaho mubwira amakuru ari kumuvugaho na yahe, cyangwa se ukuri kwa makuru amuvugwaho ni ukuhe. Ndagusaba rero kujya dukorane subscribe, umanze we sure umakinge neza, witegereze urebe ko wakoze subscribe kugira ngo mu byukuri tujye turushaho kubana mu makuru y'abastari, amakuru ya politike, amakuru ndetse y'imyidagaduro hirya no hino ku isi no mu gihugu muri rusange. Ngira ngo mu byukuri nkuko ubanje kubireba ku ka video Kasuku ari kuvuga ati Miki ni akajura, Miki ni ikijura rwose. Ibyo telefone ku muherwe Rujama, telefone arayihitana. Mu byukuri ngira ngo benshi bagiye bagaruka bavuga ati mujye mwibuka. Nasomye ku rumwe mu rubuga nkoranyambaga rwa Miki, aho Kasuku yaramaze kuvuga ko mu byukuri Miki ngari ikijura wagiye akiba telefone. Mu byukuri biza no kwemezwa n'uwo Rujama ucuruza amatelefone ya mu mujyi. Ariko Miki aza kurava ati ibi byose Kasuku ari kuvuga
nuko twigeze kujya muri kimwe mu birori i Rwamagana. Mu by'ukuri twagerayo Kasuku akanya kakuba inyoni. Ya nkunda entertainment yo mu Rwanda kabisa. Ati Kasuku anyaka kuba inyoni, Kasuku ndamwima. Ati niyo mpamvu ari kugenda anserereza. Ariko ntekereza atari Kasuku wenyine, kuko mu by'ukuri aka kanya umwe mu bakomedian hano mu Rwanda mwakunze ari we Mitsutsu. Ngira ngo mu by'ukuri benshi bari kugenda bagaruka bavuga ati ibi bintu ntabwo bibaho. Mitsutsu yaje kugirana ikibazo na Miki. Reka se nk'ubavira imuzi n'umuzingo mbereke uburyo iki kintu cyahagaze. Ni ukuvuga ngo Miki yaragiye mu by'ukuri ajya kwa Rujama. Uyu Rujama mbabwira ni umutipe ucuruza telefone hariya mu mujyi i Kigali. Uyu mujama afite ituka rya rutura rya telefone zihenze. Miki rero ngo yagiyeyo, telefone iza kubura, ngarayitwara n'umuntu ngaramubona kayitwaye. Agira ngo nyine ni bisanzwe arayigara cyangwa se agiye kumushakira umukiriya. Naho umukobwa muzima akimara kuyihitana, telefone yavuyeho. Umutipe Rujama aravuga ati reka mpamagara umusista mubaze nimba telefone yajyanye byibuze yayiboneye umukiriya cyangwa se ibyo yajyanyemo byatunganye. Sometime nk'umuntu munakorana arajya uvuga ati noneho buri ura mu sister agiye wenda kuyikoresha afata ishusho. Miki arangira avuga telefone ayikuraho, yamuhamagara ntamufata. Ibyo byose bikaba mu gihe Miki ari mu rukundo na Aga. Mu gihe Miki ari mu rukundo na Aga, uyu Miki ndagira ngo umse nk'uguhuriza icyo bita Miki na Mitsutsu bo bashwanye bigenze bite, Mitsutsu yashwanye na Aga bigenze bite. Nukuvuga ngo Mitsutsu yamamariza afitanye kontra na Rujama rwo kwamaza telefone ziwe. Kuba Rujama yarazi neza ko Mitsutsu ari inshuti cyangwa se akorana bya hafi cyangwa se bajya banahura muri filimi na Miki. Rujama yamagaye Miki, telefone akimara kujyana Miki ntiyamufata, ahita hamagara Mitsutsu aramubwira ati Mitsutsu, Miki atwaye telefone ngira ngo agiye kwikoresha ibintu bya wenda yinzaniye cyangwa agiye kunshakira umukiriya, none naho ndi kumuhamagara ntafate telefone. Noneho ikibazo si ugufata telefone, ikibazo sinzi naho telefone yayijyanye. Wamumpamagariye ukamumbariza impamvu adafata telefone kandi ari telefone yanjye yatwaye, wamumbarije. Ikibazo cyaje kuvugana iki? Kuba Mitsutsu yarahamagaye Miki akamubaza ibya telefone, Miki agahita akuraho cyangwa se yanga kwitaba telefone ya Mitsutsu. Birangije biba ikibazo. Mitsutsu asubiza Rujama ati telefone yawe, telefone yiwe ndi kuyihamagara nice mu kurikirana ibya telefone yawe, ndi kuyihamagara yanacamo ntayifate. Ati ariko ndaje mpamagare Aga nk'umukunzi wa Miki, mbwire Aga mu by'ukuri abwire Miki yitabe telefone muganire ku kibazo cya telefone yatwaye. Ati nahamagaye Aga, agafata phone, turavugana na wese, wabwiye Miki agafata phone akavugana na Rujama ko yagiye agatwara telefone, yamara kuyitwara Rujama akamwora nk'umuntu nyine baziranye, avuga ati ni ibyaho hafi. Rujama yamuhamagara nyuma telefone ntayifate, akaba atanazi irengero rya telefone ye naho yagiye. Noneho Mitsutsu akimara kuvugisha Aga nka sheri wa Miki, Aga yahise nawe amukupa. Guhera icyo gihe
nka telefone ya aga nka sheri wa Miki yafatwa nani yakwakira nimero na telefone ya Miki yakwakira nimero, bivuze ko uhamagaye umwe muri bo ntago ashobora kuba yagufata. So rero ibi bintu byavuyemo ibintu by'amakimbirane no gushwana kwa hato na hato. Mitsutsu ati telefone yaribwe kandi na Miki arabyemera ko telefone bayitwaye. Ati telefone Miki arabyemera ko yayitwaye, ahubwo ikibazo telefone yatwaye yagiye kucituma amagara ntafate telefone. Ati hari ikintu abantu b'abajama tutagakwiye gukora bro. Nimba nje fiance wanjye agiranye ikibazo nawe, ntabwo ngiye numva ko mu by'ukuri twa munyangire ntabwo yagakwiye kuba ku bantu ba star, munyangire ntabwo yagakwiye kuba ku bantu bumvika. Kuba nje nkunamamariza company yanjye bampemba, ntabwo ukajyana ikibazo na company yanjye, ntabwo ngiye wakakwiye kubimpora, ahubwo wagakwiye kujya ute kunyumva. Nkahita numva ko mu by'ukuri Mitsutsu afite ukuri. Ikindi aga nka sheri wa Miki ntabwo agakwiye gushwana n'abantu kuko ngo sheri wiwe ngo afitanye ibibazo nabo. Oya, tujye tuba abantu b'abajama bro. We Miki nimba wagiranye ikibazo n'umuntu, nje fiance wawe ndagirana ikibazo, aga nkubwire aga bro, ibyo bintu ntabwo ari byo brother, ibyo ntabwo ari byo kabisa. Jubiniga nimba umutipe agiranye ikibazo na fiance wawe ntabwo ari we mukigiranye. Nimba mwari mufitanye ubushuti nimukomeze buraninga aho gushaka uburyo iki kibazo gisolving. So ngira ngo ni ibintu bike birimo utuntu tw'amatiko, ariko ndaza kugenda mbigarukaho gahoro mba update. Ndaje ndavugisha umutipa mniga yanjye Mitsutsu tuturiya hano, umutipa wanjye cyane. Ndaje ndamuvugisha muaze situation igeze, nyuma yuko hari amakuru mfite ibi bintu bishobora kuba byaragije kugera kuba ikirego muri RIB. Niyo makuru mfite. Ati hari ibimenyetso bigaragaza ko telefone yatwawe, umuntu akabyizera ati kuva ari runaka kuyitwaye buri yari agiye kunshakira umukiriya, cyangwa se hari ibindi agiye kuyikoresha telefone bikarangira igiye, nahamagara uwayitwaye ntamfate. Ati ibi bintu amakuru mfite nuko bishobora kuba bigiye muri RIB. Yes, alright, ndabashimiye kandi nizeye ko aho muhereye mumeze neza. Ciao. Icyo musaba no gukora subscribe kugira ngo tushobore kubana ku makuru agiye atandukanye, politique, entertainment ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Nizeye ko rero mumeze neza, kora subscribe tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Ciao. Turaza kugaruka ku nkuru mu buryo burambuye, turebera hamwe mu by'ukuri ese nibiye bimenyetso bigaragaza ko RIB iki kirego cyaba cyagezeyo, ese ninde wajyanyeyo ikirego. Niyo mpamvu uri kumwe nanjye Themi Empire kugira tujye tubagezaho amakuru agiye atandukanye, aya politike, imyidagaduro ndetse mu by'ukuri n'amakuru by'amamare.